Makaya ngamakaya kwindawo ngendawo phokufela correction long kunqaphambile izwi elomzansi asibulisa sibhotise Umhlahlo sithi chochubeko Umhlahlo sithi ngalixeja awumadoda isintu sami esinayiphake Professor umkhulu uDr Khehlelezi esixoxa naye namhlanje ke kakhulukazi ngezinto ezibalulekileyo mhlawumbe usekhaya ngalixeja mphulaphuli udokotela uthanda ukucela into yobana xa ngaba ungumuntu waphupha mhlawumbe wanesibonakaliso namhlanje lithuba labo bantu abo if mhlambe into enjalo engakazi bekhona yenzeke kuwe khawulini mhlambe ivezayo sothinta okwakho namhlanje abantu abake bavelwa sisibonakaliso mhlambe liphupho khawuleza ungene ku YouTube channel lika Dr Khehlelezi usubscribe pha ubethe ekakhulukazi pha ke ku bell ukwazi unotify ngezinto ke ezifakwayo eziloadwa ezuploadwayo khona pha ke ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi mhlawumbe ungene pha ke Facebook wakhe uthi inyanga yodumo mzo ngelixetsha uzoba live ke kudala ehlale sitsho ba xa ngabenza into yena uyenza live ukhona ngaphakathi apha ezindlini zosasazo asivele singapholisa maseko sikawule siwahunqa sitsho sithi ndumani yadumezizweni isihlahla somhlebe nondela mzimba bejembeje mpazoni impandla hliziyo zamadoda ibomvu nina basethethe nabasenyimbani mkhonto kwasi igazi intaba ikhala amanzi dictionary ndaba zadidi lobilobi zadida umndeni sanibonani bonke baphulaphuli siyabingelela mfowethu sibingelele kubo bonke abasethethe nabasenyimbani sibingelela umkhonto kwasi igazi intaba ikhala amanzi mfowethu ngithi sekunjalo sengiphakathi usuphakathi dokotela namhlanje apha kwizilomzansi sithi dokotela masivula nje siqale ngokuthi mhlambi service yaphezulu abantu bekhona before sihambe mhlambi siye kubantu abo bathi banamaphupha thize mfowethu iservice yazolo it was very powerful ngibonile sebengibiza ngo Dr Batman mabethi Dr Batman isude kade ngigqokile abantu phela ngithi bashaya kwesinsikhathi kungazi ingathi uzondiza ibinzima kakhulu lobi yabona if bekuthiwa bengiyile ku7 July ngisho ukuthi mina dinga uhamba phambili mina dinga umhlanganiso liyasuthi inzima kakhulu price design yakhona kuthatha isikhathi ukuthi design laphana angakamboni mina ku7 July umuntu kade efake impela kuthiwa unzima kakhulu ngisasho namanje bengihamba phambili oboba phambili dokotela sibonge ke kakhulukazi nabantu bathi bayiva indaba bawuhlaba ulawule kakhulukazi kuma chemist ka Dr Khehlelezi uzophinda aqhubeke akuchazele kodwa wayeshilo ke wathi ulwesithathu kuphela I hope bonke ke ababevile basuku dokotela namhlanje uthi kunabantu abanengxaki ezininzi ngokwamaphupho nanga ukuthi mhlambe bafike lezi zibonakaliso namhlanje uthi ukuba dokotela mfowethu namhlanje kunabantu abathi mangilele ebusuku ngibonisa uKhehlelezi mangilele ebusuku ngibonisa indlu kagogo yasemsamo mangilele ebusuku ngibonisa amanzi ngibonisa amajuba ngibonisa imali emhlophe ngiboniswa ngisesontweni iziningi izinto ezimdida umuntu namhlanje ngithi uma ufuna ngikuhlolele let's first connect ngibonge kakhulu mfowethu ngike ngayibuza ukuthi abantu bazoya yini entabeni ngoba Emzo lifestyle kuzobe kuna Casper no Big Zulu nabo bonke nje ama artists abantu mfowethu aba serious ngempilo badlula kugcwele kunjalo lifestyle baphikelela phambili bathi siya emanzini even though bebangekho baningi bese amatekisi awu11 but to us ama numbers lawo siyabonga kakhulu futhi babonile nakho ukuthi akudlala lapha kuleli sonto Saturday sizobe segoli ngiyobe ngihambele intaba yaseGoli lapha kade befisa ukuza singizobe ngisegoli impela esifuthweni kuyenziwa izinto right imphulaphula ekhaya si live ke umkhulu live ku Facebook wakhe uthini kabele mkhulu uthwane ku Facebook nyanga yodumo mzo bantu bahlala benibuza nami live ngikhaya lobi mthwesi mkhulu asingapholisa maseka vele sihambise kumphulaphula ekhaya alright 0604807164 ngicela ukuyiphinda le number le uma ngabe ukhona ku Facebook ibambe noma kuyiphinda apho ukhoyo usimamele ukhona noma mhlawumbe ubukele ukhona ithathe le number le uyishayele pha ku 0604807164 asukuthabathe enkubeni mole khaya kunjani mkhulu sikhona baba kunjani Usepitori okay mawukhuluma ngicela ukulisa lo mkhulu
Ntate wa ka le kae? Kunjani wamkhulu? Rite ngile kae wena? Ngile mane mangingakupa mkhulu mane uphethe into engena. Ngigathile mana bongahambi namagadi washaya omunye umuntu umntakhona bakazobe ikokolo ngathi amaphoyisa. Moteta kwabuya iflight lena ngathi ikhapha izulu yama la imaphansi kwaba nekontiri. Iphupho lakhona ladluli and then elinye ilanga ngamphupha ungibamba ngesandla benge-problem ngesandla like isandla sami sinokwanomhlungu sayitewayo laphupha ungibamba ngesandla ungibamba ngesandla ukuthi ukhuluma nami ungibamba ngesandla mara ngabe khona angabonanga ukuthi sini asenze kanjena-ke baba uyezwa asenze kanjena okokuqala masibona ibhanoyi lele ebusuku uthi umoya ongcwele kimi wena baba kukhona into ohamba nayo engumthwebulo angazi noma uyayazi into okuthiwa ukuthwetshulwa ngiyakwazi lithi izwi lasezulwini bake bafuna ukukuthwebula wena ingqondo uma ngilandela la ngomoya ongcwele uthi umoya ongcwele kunomuntu okumele ngimfune yazi lo muntu wathi umoya ongcwele angimemeze umuntu abathi uthulani uyangizwa ngithini angazi ukuthi ubani lo bengizosisho isibongo kodwa sisemsakazweni angasukalwe nathi kakhulu uthi umoya ongcwele ngifuna umuntu owakwasondelana naye noma umaziyo wena oseduze kwakho abathi uthulani wathi umoya ongcwele masimemeza lo muntu lithi izwi lasezulwini ikhona into evuka kube sengathi isichitho la kuwe angazi bhuti noma unenkinga yini wena makufanele ungene ekamereni nomama wasekhaya kukhona inkinga okubhekane nazo ngoba vele lento ngiyayizwa njengomuntu ngathi bafuna ukukushaya inzalo awukhulume nami ngizwe ngiyakuyizwa ngesinye isikhathi uthola ukuthi ekamereni indlu kayivuki kahle ingamalanga sometimes ivuki sometimes ingavuki nokuyizwa into enjalo ya into yamasipom leyo baba sizoyilungisa ngizobe ngisegoli mina ngolesithathu ebusuku bonke mawufuna ungafika kimi sibone senza njani and then amazi manje yazi into engwalisa kakhulu wabukhehlelezi manje yindaba esibongo hayi ofika kimi baba sikhuluma okay no kanjalo uthi ngolosithathu ufika ngize ngolosithathu eSoweto Pinville okay all right uphathe yini wabukhehlelezi ungaphathi lutho baba okay Danke siyabonga kakhulu right esikhole phambili ebona ngesithanda abantu abanjena abahlala straight kule nto mhlawumbe kuyona abuze umbuzo wakhe sithatha umnye umphulaphula ku 060 4807164 ngalo elixesha enqubeni siyakubulisa mona sikhona tata kunjani anyusela ivoice yakho nje ubane kweyiphinda ubhuti bonke usekapa yes but bonke mhlambi ke ukuthele naye umkhulu mhlambi nalo likhona iphupho noma mhlambi isibonakaliso naso thetha nomkhulu baba siphile baba kunjani lalela ke baba ngelinye ilanga uthi umoya ongcwele wena masiloko sithi siyalandela la ngomoya ongcwele kukhona into eyenziwe ekhaya kini kunalendlu okufanele kwesengathi kwakufanele ukuthi ekhaya yayakhiwa kodwa mayakhiwa yagcina kushintshwe umakhi kwangathi kulanda omunye futhi umakhi yangaphela kahle lendlu yagcina istakhi lemakufanele ifakwe iroof wathi uNkulunkulu nina ekhaya kini mabethi bayakha umuzi uyaphambili awuvumi manje umuzi wakini uyabhidlika uyaphela kancane kancane wathi umoya kunento enasetshenzwa ngayo nina ezihlabathi zamangcwaba noma ezamathuna ngoba yazi usokola wena ngisho kuthiwa ufanele uthole umsebenzi opermanent yazi ungawuthola kodwa bele kube wenza icontract wathi umoya ongcwele asilandele kakhulu ngoba izinto zakho zimnyama awuphinde ukhulume nami baba ngizwe wena uthini yazi baba uma ngilandela la ngomoya ongcwele lendlu makumele uthi wena nawe uyalwa njengamanje ukuthi phele kukhona into ekhona ekuganga ngelinye ilanga mawungangibiza yazi ngafike nginuke njengenja amaphoyisa phansi manginuka njengenja amaphoyisa kube sengathi ngibuya phansi kunento engaphuma lapho kube sengathi ngithi that is the reason
leyo ndlu mangithi ngiyathandaza manje ngiyibona ingafuna kuphela izimali kunomuntu okwakufanele bese ngathi ugibela phezulu kwento awe mayewa ongumakha limali ahamba athi no ngisafuna ukuyolashwa kancane kube sengathi futhi naye nimkhokhela imali ayidla imali angabuya azoqeda umsebenzi wathi umoya ngcwele vele kwenziwe ukuthi leyo ndlu ingapheli mawuthona uzoyiqeda ngenkani yothi mawuqeda kuyiqeda udlule emhlabeni ngoba kukhona into ofanele iclean yokuqala okwasuka umona endaweni kwangathi kodwa bafuna ukuthi lo mzi bawuqede ngelinye ilanga baba mawuthola isikhathi awufike kimi sibone ukuthi senze njani eKapa tata nizawuza next week Thursday hayi mawufika baba uzothi ufonile ngiza kukhumbula ukuyiphi ndawo eKapa Mhlekazi Philip enkosi Mhlekazi siyabonga kakhulu Dangise. All right, asikhole phambili sideba mhlambi siyaliphicana kwizilo Mzansi FM uhlelo khaya lethu umthwesi lobile ubiyalobiza kwakhe radio sibheka phambili ku 0604807164 ngalo elixesha masikuthabathe enqubeni mola khaya mola Mhlekazi unjani tata Gadla Tafalkopo thini kumkhulu baba ngiyaphila kunjani Empulazi nenkinga la. Njalo manje ngithi ngiyazama la ngizomakhona ekapho esubabhede hey. Vele wale kancane uthi ngivumele manje ngiyami njikile. Baba mhlambe okay qhubeka mko. Ake ngiphinde ngibuze baba ubaba wakho okuzalayo uphi Angizwa uyayazi indawo abathi umsane kamsane Kamsane. Yes. Uthi umonqela ngihambe ngiyofuna indawo abadisa kamsane emtubatuba. Uma ngifika kamsane kukhona umuntu engizamfuna oyinyanga wathi umonqele yazi baba mawuqeda ukudrop ifone ufonela ubaba wakho uthi uKhehlelezi uthe baba wena unenkinga yokuthi wena uphethwe zinyawo njengamanje ubaba wakho uyangizwa ngithini uma ngilandela angazi ubaba wakho mawungambuza kahle uthi ubani owazalwa ngo1957 uyangizwa ngithini wathi umoya ngcwele masilandela kakhulu ngomoya la kukhona into eyenzeka kunomuntu okwakufanele adlule emhlabeni ngo1974 uyangizwa ngithini 1974 kube sengathi lo muntu angazi kwakwenze njani wathi uNkulunkulu kukhona into ehamba kube sengathi namanje isichitho phakathi ekhaya ngoba ngibona kudlula abantu ngendlela engaqondakala uthi umoya ngcwele usumdala futhi wena uhlakaniphile kukhona umuntu okwakufanele alimale ngo2009 ngomhla ka19 October 2009 bese siphinda sibuyela sithi thina 1974 ukhona isidumbu okwakufanele sibe khona ekhaya wathi umoya kwayimanje mangiloko ngikhuluma nawe kunezinto eziyingozi zeimoto eziloko ezihamba ziphunyuka zifuna ukwehla kuwe angazi Khehle phinde ukhulume nami ngive ngikubona kunjalo kodwa ukuthi ke sakunahlana esimela sakhaya uyagula lo muntu yazi uthi umoya ngcwele mawuloko ukhuluma nami uthi angibuze ngobaba wakho angazi Khehle angazi mangiloko ngikhuleka la uthi umoya ngcwele ngifuna umuntu abathi uNicholas Nico ubani umuntu omjwayelo obizwa ngoNico lalela ke mawuthi wena usemakhaya lo muntu empangeni ngithe kuwena asibuyele futhi back to siyofika kamsane masifika lapho sidlule yazifuna into engathi yamakhaya kukhona into eyenziwe kuwe kodwa yenziwa umuntu oseduze mangikhuluma la ngomoya engcwele ngikhulumisa uthi Khehlelezi fonikho umbuze kahle lokayise ngihlale nawe phansi wena baba mangikhuluma la uthi umoya engcwele kunesikhathi la oke wena wangathi mawuchama igazi noma ekugcineni kuconsa igazi wena baba kukhona into eyisimo sento engathi ilumbu eliphila kuwe elangena ngo2017 ngomhla ka26 March 26 wathi umoya ngcwele lento yangena kuwe yangena ngesimo esimbi ngoba kwayimanje mangiloko ngikhuluma nawe kunesichitho esimbi sephunga emzimbeni yazi umzimba wakho unokubuya uphuma into engathi liphunga ongali understand nawe phinde ukhulume nami ngive Khehle awuzame baba ukusondela kimi ngikusize mahala
Amen. Alright, inkosi kakhulu siyabulela tata ngalixesha siqhubele phambili mhlawumbe sanokuvuleka irate ngalixesha siyakwamkela ohlelweni kwizwi loMzantsi FM sithi isintu sami sibheka kakhulukazi indaba enkulu ethinta amaphupho nezibonakaliso mhlawumbe ulapho ngasekhaya inamba ongayifonela ithi 060 480 7164 masikuthabathe enqubeni sikubulise molekhaya siyaphila mama kunjani Ngiyaphila lokulobi ngicela ubingelele umkhulu. Amen sisi kunjani? Yebo umkhulu njani? Ngiphilile mama. Ngiyaphila. Mina mkhulu ngicela ukubuza bandla angazi noma ngina ukubekina ukuphupha ekuqaleni manje angiphakathi. Kodwa ngicela ukubuza ngokuhlukile ngiye ngaphupha einsukwini kungazi ukuthi kunomlotha. Bomlotha kade basile umlilo. Umlotha nje kodwa sekumlotha phakathi ngigcumele kuwo bona. Asiye kanjena sisi. Uma njengamanje ngiyakuzwa kwephupho lakho kodwa mina kungcono ngoba sengikuzwile. Uthi umoya ongcwele uma ngikhuluma nawe la uthi uNkulunkulu kimi ikhona into evuka kabi bese ingathi ithinta isimo sento engathi iwumsindo ophuma phakathi esimeni sasekhaya lathi izwi lasezulwini izinto zakho sisi zimnyama njengomuntu engathi okokuqala angiqoqa umndeni wakini wonke ngenihlalise phansi ngithi sisi nina niyashaywa kanti aniboni yazi uthi umoya ongcwele kunembuzi eyaduka emakhaya angazi wena ukhulelephi kodwa uthi umoya ongcwele kunembuzi eyaduka emakhaya mayiduka lembuzi yangathi yanyamalala yahamba yobulawa kwasetshenzwa umswane wathi umoya ongcwele umndeni uyahlakazeka manje that is why nina nithi nani manithi nithola abakhwenyana kuhamba kube sengathi usuka into engathi izidumo nigcina nihlukana namadoda kanjalo wathi umoya ongcwele akukho kulungayo mina mangiloke ngilandela la ngomoya ongcwele sisi uthi umoya ongcwele angifuna umuntu abathi ukhethi uyangizwa ukuthi ukhethiwe angani ulethiwe noma ukhethiwe kodwa ukuthi uNkulunkulu angikubuze ngalowo muntu uyangizwa ngithini awukhulume nami sisi ngiphinde ngithi mina where is your firstborn ukhona ake sibuze la sisi okokuqala sibuyele sireverse kunento kumele ngiyilungise la sisi eyenziwa ngegama lakho kodwa wathi umoya ongcwele angazi noma usondelene noma umngani noma ubani ukhethi nje ukhethe nazi nje ukhethe nje manje basasondelene umngani wami angizwa ukhethe wakubo kamngani wami lalela sisi mawuthwe nanisondelene ikhona into enyonyobiswa ngalesandla kube sengathi namanje mayibuya lento ibuya rafu kabi yazi ukuthi manje ngicela ukuthi ungikhumbuze sisi mawufika kimi uthi mkhulu wakhuluma ngokhethi awuphinde ungiconfirmele ukuthi isibongo wakabani bengizakutshela ngeke sifune lo sifunisela ngizakutshela ukuthi isibongo wakabani kodwa yazi mangiloke ngipopola sisi kunobugebengu obenzakalayo njengomuntu angathi lento iphinde ithinte kabi wena sisi usazolahlekelwa iselfone uhleli nabantu uyangizwa ukuthi ngithini mawulahlekelwa isimo sento engathi iselfone umuntu ozobehleli naye lapho kukhona umuntu abathi uphindile uyangizwa ukuthi ngithini wathi umoya ongcwele uzobuhleli kodwa nabantu abanjalo wathi umoya ongcwele kukhona information efuneka kuwe njengomuntu angathi namanje into zakho zona zingagcina zibamnyama kanti into yenziwa ngamasibomu uyangizwa kodwa ngithini kodwa bekufanele ukuthi mawufuna ekhemisi ungitholele into abathi ungaphindisela le product yami yayenza abathi ungaphindisela yebo mkhulu ngizodandaza ukuthi ngicela ungitholele umaphindisela bese ngathi lento uyifaka entweni engathi amanzi nabilayo ebese uyilayitela izinto izomentshise zu7 ebese uyakhuluma ukuthi wonke umuntu ongigadlayo nomuntu ongenza imithi engayazi ngicela ukuthi namhlanje abonakale futhi ashe ngicela lo muntu uhambe uyongigadlela kunento ezawenzeka okay angigezi ngawo basengiwenza mawuqedile sisi uyawugeza ngawo uyozwa khona umuntu abathi ungaphindi nokhethi futhi oyozwa kuthiwa bayagula okay mkhulu ngiyabonga ngokuthenga amen danke kakhulu siyabulela kakhulu sisamba right siqhubeke phambili sibheka mhlawumbe sifuna bani kwakhona apha enqubeni ngalixesha igama la isichohle kakhulu sithi isintu sam mina imizuzu bakwethe pha insimbi yesibhozo enqubeni sichohle kakhulu sithi isintu sam kwizwi loMzantsi lamigama ukhaya lethu umthwesi lobilobi elobize kwakhe iradio kwakho unomathotholo nje ngalixesha sithabatha umphulaphula yazi lobilobi ufumana bani yes mkhulu before simthathe uthi sasimthathile mkhulu oh yes angizange kunjani dad khona njani sikhona ba ngowesilisa manje ongaqasheki angazi ngisefanele yenzeke ngoba ayi sekuyazwela ngempela
Esebeshilo umkhulu eqala indaba ukuthi amaphupho kakhulukazi afuneke abhekwe nezibonakaliso mhlawumbe ezigeza abakhona khona kulolu luhlu. Yes, kube neyinkomo ezibovu engazishuthini mazijaha. Yazi bengifuna ukuya lapho ukuthi no wena ukweleta umsebenzi ekhaya komalumakho angiwubona umsebenzi engathi wena wakwenza itiye waguqa waya phambili emsamo wayokhuluma nabantu abadala amasibom nje awuthola ugologo abawu2 abamhlophe uphinde uthola abawu2 ababomvu bese mawuqeda lapho bese uhamba uya laphana emsamo uyokhuleka emsamo ukhulume kunento engahambi bese ngathi kuthiwa danke emsamo uyicelele nje emsebenzi. Kubokho lokho nje kuphela. Hayi kuzofanele kuphuthume ngiyabona. Danke kakhulu tata siyabulela. Alright sibomba ukugqibela mkhulu sizothi sibanikeze incukacana ngombolo ezithe abantu bamhlamba ngamthola lapha umkhulu nanabafuna ke mhlamba ukuthi ebabheke emakhemisi ama direction ngokunjalo. Ohlelweni siyakubingelela bona ekhaya. Yebo baba. Siyaphila thina kunjani? Siyaphila. Ubane kwiphindawo. Uthemba lapiyela uselindelana mkhulu. Elindelani siyakumkela. Uthini kumkhulu? Oh bengena etime kahle ke. Yazi lobi. Yes sir. Hey madoda. Umoya ongcwele kimi la ukhuluma kabi. Umoya ongcwele ukhuluma ngalo baba usewindini. Ogqoke eyama security nangobamba izandla ezisemva. Oh. Ofaka ikepisi ongafuna ukulikhumula ikepisi lakhe. Okay. Yazi umoya ongcwele lobi uthi lo baba simsize. Lo baba uhluphekile kakhulu. Egameni lomusa wathi uNkulunkulu kimi masiloko sithi sikhona la uthi uNkulunkulu lo baba ukhona umuntu ozawudlula ekhaya kwakhe naye ethola imessage uthi wakhona umuntu osedlulile emhlabeni. Wathi umoya ongcwele yazi lo baba bekufanele ashayiswe imoto kodwa eshayiswa imoto noma evele emsebenzini. Mayiloke mina lo baba uzawusebenza kodwa asebenzele amahala eloko ecile ikweletini kakhulu angena acile ikweletini kakhulu ngoba kukhona umuntu waphambanisa edlozini. Yazi mayithulele lo baba ebusuku ngemizwelwa ukhona inyoka engavakasha emaphusheni kuyena straight. Wathi umoya ongcwele yazi Khehlelezi mayimile lo baba msize ngathi ngimsiza kanjani. Wathi umoya ongcwele baba kwakufanele lobo umfazi uphinde umfazi ahambe aphinda azama ukuthatha omunye umfazi aphinda ahambe ngoba ngizwe imizwa yakhe ishintsha kanje kube sengathi yathuthi iba off imizwa yakhe mayihlangana nomuntu esifazana. Wathi uNkulunkulu asimsizeni lo baba lobulobi kakhulu ngoba lo baba uhluphekile kakhulu njengomuntu angathi yazi ngisho nomndeni wakhe ubambene kahle kukhona into ebahlakazayo. Uthi umoya ongcwele lo baba masilandela kahle kukhona into eyenzeka 1997 angazi wayekuphi lo baba ngo97 ngoba kukhona umuntu obafanele athinteke ngesibhamu emndenini wakhe. Angazi inkinga ungaphandle lobulobi ngeke sikwazi ukukhuluma naye ungaphandle kodwa siyobuye simbone ngisho lo ofaka izinto zama security. Ngiyambona nzoke sizama ukuthi sithole imininingwane yakhe. Okay kuvakele mkhulu. Right mkhulu ake sivale apha sibheke mhlamba bafisayo ukuthi baqhubeleke bafike lobi asikusho lokho sithi abantu abafuna ukhehlelezi ngicela ba understand ngoba abantu bafona sebenolaka kade ngabhuka namanje angikakathathwa mfowethu bangi understand ngumuntu ohlala busy futhi okuhlala kugcwele kwami. Ngiwulo muntu othi angithandi ukusebenza ukuthi mina kulethwa abantu abaningi. Ngifuna ukwazi ukuthi ngiba control abantu. Manginabantu abawu25 right lo 25. So that is why kuthiwa wenzele appointment iqala mawuzoza kumina. So njengamanje ngizodedela inamba zami. Inamba engizoyidedela abantu bonke abafuna ukubhuka ama appointment beze Khehlelezi. Kuyenzeka ukuthi mawufona utshela ukuthi okay wena iappointment yakho izoba ngomhla ka15 iba wenza sure ukuze emsebenzini wenze arrangement ukuthi ulove ukwazi ukuthi uzo attenda kimi. Inamba zika Khehlelezi 072 1234 976 azimini mkhulu uthi 071 130 7808 noma mfowethu abasegoli abafuna ukubhuka iappointment abazohlola egoli bathi 066 00 266 33 noma abafuna ukuya emakhemisi befuna ukubuza ama product emakhemisi bathi 087 550
1177 1177. bangilandele ekhasini lami lapha na Facebook page nyanga yodumo mzo. Ngicela umfowethu abantu benze show lokuthi mawunokhethelezi okhuluma naye njengamanje nikhuluma ngama inbox akumina loyo. Angikhulumi ngama inbox mina, angikhulumi ngemali okuthiwa faka imali uzothola imali esheshayo. Khona abanye bathi mina nginokhethelezi uthi angifaka imali kunama million engizowathola. Nami anginawo ama million. So angiyenza imali esheshayo. Number 2, anginawo amagundwana alanda imali, amagundwana adla idwedwe. Amagundwana nje adla idwedwe namaphepha. So anginawo amagundwani. Enye into angikhulumi nomuntu ku-inbox. Ungabona unokhethelezi busy ngikhuluma ku-inbox. That's not me. Anginaso isikhathi sokukhuluma nje. Mina mangenza into ngifuna ukudlulisa into, ngenza live same time. Mangiqeda lapho or ngibhale finish. Ilokho nje mfowethu emakhemisi amavuliwe wonke. Siyahlangana ku-Dr. K online radio abantu bangibamba khona. Ashu. Siyabonga mfowethu. Thank you siyabonga kakhulu. Besniper ke udokotela Dr. Khehlelezi apha ohlelweni Kamalani Chocolate Girl Steam Mzansi Talks. Isintu sami asibonga kakhulu sidibona khona futhi ixesha lizayo inkosi xa isiphila ithuba naye umkhulu sibonge ke nawe ubeka indlebe siyahamba siyanqo kuzo ezemidlalo.